Umuryango w'ubwirinzi bwa gisirikare bw'Uburayi na Amerika OTAN cyangwa se Nato wasezeranije guha Ukraine izindi ntwaro no gufasha mu gusana ibikorwa remezo by'ingenzi by'ingufu z'amashanyarazi byangijwe bikomeye n'ibitero byinshi bya misile n'indege ntoya zitarimo umupilote drones by'Uburusiya. Ikaze mu nama i Bucharest mu murwa mukuru wa Romania, umunyamabanga mukuru wa OTAN umunya-Norvege Jens Stoltenberg yashinje Uburusiya kugerageza gukoresha ubukonje bwinshi nk'intwaro yo mu ntambara. Ibitero by'Uburusiya byatumye abanya-Ukraine babarirwa muri za miliyoni basigara nta muriro w'amashanyarazi n'amazi yo mu nzu bafite, mu gihe ibipimo by'ubushyuhe biri munsi ya °C0. Ukraine imaze amezi isaba OTAN kuyiha ubundi bwirinzi bugezweho bw'ikirere bijyanye n'amasezerano ya Geneve mu Busuwisi. Ibitero ku basivili cyangwa ku bikorwa remezo by'ingenzi cyane ku kubaho kwabo bishobora gusobanurwa nk'icyaha cyo mu ntambara. Muri iki cyumweru umushinjacyaha mukuru wa Ukraine yabwiye ishami rya BBC dukesha inkuru ko ritangaza ibiganiro mu rurimi rw'Ikirusiya ko ibyo bitero ari jenoside. Mu nama i Berlin mu murwa mukuru w'Ubudagi, abaminisitiri ubutabera bo mu tsinda ry'ibihugu birindwi bikize ku isi bya G7 bavuze ko bazafatanya n'amaperereza ku bivuga ko ari ibyaha byo mu ntambara byakorewe muri Ukraine. Minisitiri w'ubutabera w'Ubudage Marco Buchmann yagize ati isuzuma ryo mu rwego rw'ubutabera ry'ubunyamaswa bwakorewe muri Ukraine rizafata wenda imyaka ibarirwa muri za mirongo, ariko tuzaba twiteguye kandi tuzakomeza kugeza igihe cyose rizamara. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wategetse igisirikare cye gutera Ukraine n'abandi bategetsi bo hejuru bo mu Burusiya, akana ibirego by'uko abasirikare b'Uburusiya barimo gukora ibyaha byo mu ntambara. Mu yandi makuru yo kuwa kabiri, Olena Zelenska umugore wa perezida wa Ukraine yabwiye abadepite b'Ubwongereza i Londres ko abanya-Ukraine barimo kunyura mu terabwoba meze nk'iryo Ubwongereza bw'isi yose ubwo Ubudage bw'abanazi bwamishaga ibisasu ku mijyi bukoresheje indege z'intambara. Zelenska yagize ati intsinzi si cyo kintu cyonyine dukeneye ubutabera. Yongeyeho kandi ko naje kuri mwe gusaba ubutabera kuko buzagera ku musozo w'intambara. Avugira mu nama y'iminsi ibiri y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize OTAN yatangiye i Bucharest, Stoltenberg yagize ati mu by'ukuri Uburusiya burimo kunanirwa ku rugamba, kubera iyo mpamvu ubu barimo kugaba ibitero ku basivili ku mijyi kuko badashobora gufata ubutaka. Amagambo ye yunze mu ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza James Cleverly wavuze ko Uburusiya bufite intego yo gukonjesha abanya-Ukraine kugeza bemeye ko batsinzwe. Nyuma yaho ku wa kabiri OTAN yasohoye itangazo rivuga ko ibitero bikomeje by'Uburusiya ku banya-Ukraine b'abasivili no ku bikorwa by'ingufu z'amashanyarazi birimo kubuza ababarirwa muri za miliyoni serivisi zibanze za kimuntu. Iryo tangazo ryongeyeho kandi ko abanyamuryango ba OTAN bazafasha Ukraine mu gusana ibikorwa remezo byayo by'ingufu z'amashanyarazi no mu kurinda abaturage bayo ibisasu bya misile. Ndetse ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ari iruhande rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba, umukuru wa OTAN Stoltenberg yagize ati tuzagumana na Ukraine kugeza igihe cyose bizafata, ntituzadohoka. Adusanga ari ingenzi cyane ko Perezida Putin adashobora gutsinda muri Ukraine. Ayo azaba ari amahano kuri Ukraine kandi bizanatuma isi irushaho kuba mu kaga ndetse irushaho kugira intege nkeya.